Minto bagusiasa mwabeta Dennis Makulu Sonko for South Mugirango. Mugiranga ya Italia tubwate mechande menge development actually Mugirango ya itu igeire ine mageka sana. Chipara cheito karogo chirigereria ange ani chipara chire main echinga makuri. Muna bone mbulego tua bantu no reno gweta mbali ko nyara gweta chipara chi takere korosugwa na mbeyemo epare main kurwa itago ende kona ende geteni nyamaiya ende ira nego che kona pare ya kwanirwa matuka mange lakini pare bado njanya ko pare itego chaka koru mochengo genda yora genda maro chikubwata suguta nyamaiya bado pale inero gere ngaliko pale ndere main koru nyamarambe tire saka so kenye bigena rugo pale inero wenga nerne pale main nero ngaliko ono chipara paka dito bwate chief whip jegono chief whip to bwate rieta because development teyo ni chipara chiti chisaregete actually korumune tamu ya chaka ya 2022 para teyo no rena ya even a single kilometer ya bekirwe elami South Mugirango namba kabere university ya itonera ali ya Nyangweta umeshimiwa Manson yoyonga chake but muno sora soete tayi prioritize and asenginje iyo a project yigereire ekuamete ne university iri sekoba Mugirango gera akonya abantu baito asatambe in terms of development abantu banyora semire masiba kolikwa banafunzi abagoche ndagera ne yito bakolia so a university gera leta magendera mange sana ase Mugirango yito so university yito nabyo kuamete MTC itonera aliere earmarked Kobera Nduru level 4 hospital nero ya kwanirwa matuka mange batinjanya goje bona Mugirango bakweboli ngaki tubwate chief whip is a very important person as a Kenya yake lakini wono gali lieta kenike yale etivet nera alia ekuamete yanya kebole kaumole ruga fast flow yoka ekuamete pakaboni chief whip kero abana baito abange by the way abana abange in their thousands batigiti chiskuru Mugirango asenginje batabwatie ebase ewono magana ina batokonya ukorolerie ngaki umweshimiwa soro kwaletiria Mugirango down naende tora konya Mugirango as capacity yago muno umuchifu ekarto koira na gusibono amwana rosoro okoira chinkororo nyamira aminto gaki akarto wale kwaro ke twaro ngaki magenda murwane siyensi umanyi na boteni bona karo kanyoro musacho mugima akoreta chinkororo achikorwania bangina baito nyamira ekinegente ekebe naende kyoboso kumono osoro wakaya agire bobe so koretera bangina baito ochiko baruta chinsara lakini enda abantu baito nabangeni pesa cyawe kiro kina wachiri cyare gocheka ne cyare goche ne chiguni bari gupimerwa ne kiro mbari gonya kubarira no kubari abantu bagakiragera buya lakini chingaki cyo gwake kura abantu bagake kura muna abantu abangeni ego abantu baitumbiye mono naenda mugendera no bungeni obuigo chikure chumo chiake next time naenda chikure sigo chiyo chimukirage naenda mukiribuya kapisa lakini ekura mwake kura muna abantu abangeni buya mono sana mishimo ndoro chumo chifi patanga no stimamo bata last mile actually tanga South Mugirango na constituency era mang constitution cha Kenya magendra roro sana. You want to tell us there is nothing moving on as a constituency? I can tell you kenen kiyo geko kegendrete Mugirango boni koruruta achete agalonje a last mile
muna balonche tiga bakagenda kende nkeyo kyanya gukorekana nore nekemo South Mugirango. Yeah, so no gukwana and you, the good thing abantu babugirango no balemba rocha mangana ye no ni gola sitwalenge nachita ko mheshimiwa Jeria Pole Jeria no yo musacha yasira no mwana yasira ekinyoro kelinga bwatu no nestima basoro gache toro aga promise ngana chale testima stima itara akora keraika paka boni gamana to gukwana. So Bugiranga abantu abange naende chinsemo chinyingi cha Bugirango abantu bali kimisi. Thank you. Asichinga kicho mheshimiwa nigoro ngoro gusirwa rokanire ngagotwara umontora chikuri yiterwa kyo president umwaka 2027. Andika bere ningira kwanere kubatikana na Musa Kabaji wa siasa asaro ngoro gusi. Abantu baito bagusi kwa jumla. Akaeli gaito gatenenire gakuru ku Fred Okimu Matiya. Akaeli ya kugaito tigatobe magega yaye abaswahili babatebana mcheza kwao utuzo wono na intu Fred ito uchire tigatobe magega ya Fred mchegonde one term aso president Ruto abe one term president Matiya nyache atokonye na abantu gae bakale go confuse one term ya president na one term wende go chansa aba msiyembaro batali one term baba chakwa go two terms so let's not confuse akaba talk about one term it means one term as a presidential kabara kwa one term go chansa mukwana lakini one term to kwana yaga ne ya presidential tigamati ya nyito ache ene mwana soyere Jubilee incho manyene na soyere Jubilee. Yeah, last time I ran on ODM when he got Jubilee and I'm urging abantu baito bonsipi to soyere Jubilee ne vyama bira affiliated with Jubilee and itakonyo mheshimiwa ito Fred Okimu Matiya. Thank you. Thank you. Kabara kwa one time go chansa mukwana lakini one time to kwana yaga ne ya presidential tigamati ya nyito ache ene mwana soyere Jubilee incho manyene na soyere Jubilee. Yeah, last time I ran on ODM when he got Jubilee and I'm urging abantu baito bonsipi to soyere Jubilee ne vyama bira affiliated with Jubilee and itakonyo mheshimiwa ito Fred Okimu Matiya. Thank you. Thank you. Kabara kwa one time go chansa mukwana lakini one time to kwana yaga ne ya presidential tigamati ya nyito ache ene mwana soyere Jubilee incho manyene na soyere Jubilee. Yeah, last time I ran on ODM when he got Jubilee and I'm urging abantu baito bonsipi to soyere Jubilee ne vyama bira affiliated with Jubilee and itakonyo mheshimiwa ito Fred Okimu Matiya. Thank you. Thank you.